شنیه نافچه عامودش با بیرانینا شهیدین شواتا سینما عاموده ده سالوگر 63 ده چالاکیک لدار خستن. چالاکی لناوندا چاندو هنرا هوری یا نافچه به بشداری اسازین هرمی روشنبیر نویسکار و شاهدین شواتا سینما و مالبات قربانیان هاتل دار خستن. ده چالاکیه ده محمد امینه که یک جه کسین جاگره سینمی رزگار ببو ده تاین بویرش بشداران رو گوتن. نویسکار بشیر ملانواف جی بناو مالباتین شهیدین کمکوژی هلبسته خوند. ده مراسم ده تفگره جوان شورشگرو یکی تیاجین جوان داخیانیک دانو تیده سوزا بردوام کرنات کوشینه لهمبری همو ایریش و پلانان دان. دورك أنا إيرو أم هاتنن وبويري وقدري أم ببيرتينن وقت العام هاني منكاري بو حتى سال 2011 بفي شوي هاني أم بهاتانايا ما أب آهنگ يانجي أب بير آنينا هاني لدار بخستايا جبو فيده وبمين أب جومانك حتى كو أهل عامود هبن هيجي دبيرو باوريا وان أو قيرين وان زارو كان تموتم بخيالها نفشي كوبيجي وبيبيجن روكج روجا نتيجة ذهنيتها جماري دبا يعني شو موضوعي بش ذاتي بالبشفي اف حدث اقول شيء يعني اف سينما نولو تصادف شيبو اف سينما بالزانبون ببيلان بمؤامره هاته يعني شاهدين وينا حتى انا كالعمود جيان دكن دبيجن او سينما چاوا شيبو براستي جي قريب جارك ان دو جاران وي فيلمي بدن شغلاندن وینا زیده 3 جاران دان شغلاندن هگر 100 کس دکتن و سینمای 400 کس خست نیده